Sizlerden vatanınızlarga muhtaç bolup toy başçıları Aqdastarkon jaydı. Buyursa jaratkan vatanınızlarga kabul kılsın. Menin inem safadan tapkanım, altınım benim agayından ustazından kalgan taberigim. Kanat turmuş safarına tanılsın. Turmuş safarın baysallı olsun. Akkan arıktan suvakat söz ustazı. Dövlet ağaydın jakasına köp yarmaştım. Eteğine köyle geçtim. Anın akıl nasihatını aldım. Kudayga şükür jaman bolgan jokmун. Bugün mına balası, bugün özünün ritualinin de bolup sahnada çoğun jaşayбыз. Bir karında tevişmesek dağı, bir emçek tevişmesek dağı. Allah bergen ömrünün mına bugün de jaşçılıkta kızmat kılıp жүрөбүз. Kudaylar kudalığınızlar kut bolsun. Ar biri-birinin sır sandı bolup kanat. Oşol sır sandıkta kelini көңүл başka hiç kim bilmesin. Al sırrı көңүл gana saklasan, vakit kuşu olmardı болады. Atalardan apalardan batalar kabul olsun. Жеңе бүгүнкү күндө сизди көрүп атканыма шүгүр кылайын. Буюрса дагы канаттын жакшылык күндөрүндө төрдүн көрүп болуңуздар. Бата кабыл болсун, той куттуу болсун. Рахмат. Канат мындаганда шоу гастролда жүрдү. Шакирдим болот өзү аба. А мен канаттын атасына шакирдим да. Биринчи жолу Дөлөт акебизди турап чыкканда 90-жылы мектепте турадым. 6-чы класстагы ошондо. Эртеден кечке чагылган чабан бир аз эс ала алсам деген өйдө. Эми мурдуп кеткен үйүнө келип. Кеткен экен кемпирди сырттан келип, "Ойча, чаңдып атам, турдуп атам" деп ошо турап чыккан да. Дөлөт аке өзү батасын берип дайыма колдоп жүрсүн. Энем сенен чыгат, колунда өнөрүм бар деп. Эми ансада акырет кат болсун. Жеңем сабырдан жеңе дейт. Мында карап көрсөм эжемеген. Урусу бакал экен. Мен дагы бакалмын да. Анан биздин айылда Талдык деген айылдан алып, айтып калышат, кыргыз экиге бөлүнөт, мөнөктөр анан бөлөктөр дейт да. Азыр алмакан өзгөргөн десем кантип дейт. Бакалдар калганда шакалдар деп тамашалаш. Эми улууга бөлүнгөн болбойт, бирок эжемеген. Жерим үйлөнбөй туруп болсун. Эми чын жүрөктөн биринчи жана акыркы тоюм болсун, бул ден акырет чоң болду. Мен канат мына тойду тоштой үйлөнүп отурчу, репетиция кылып атам деп келдим ачыгычы. Анан тынарда берги Эрнес Санжарга айттым, группабыз бар да 5 деген. Той барасыңар десем башында барабыз деген. Анан ойлоп көрсөм келбеген туура болуптур. Мына Тынар, Эрнес, Санжар катышкан тойлордо бирөө кетип калды качты. Ошого Эрнес жеңшеге уверенный келди да. Экөөбүз катышкан тойлор уверенный жашайт да мындайбыз, а? Аны кыйла жашабыз. Кудай берсе ошо канат үкабыз азыркы жаштар мындай диндегидей көрүнбөй калат. Мындай өзүн этияттап, адамдардын көзүнчөчү кыйматтуу көрүнүп, чачкы да, элди күлдүргүлө. Аял болсо аял болгула, кийимин кийбесем жол кылсалы мындай. Депутаттар окшойт, керде бербейт да. Тошка күлдүрөсүң, концерт өзүң, адамдарга жагандай мындай ниет кылбайлы болду. Адамга жагыш кыйын мүмкүн эмес. Ошо жаратканга жазсындар болду. 5 вакыт намазга бекем болду, күлдүрө берейинчи. Ошо сөздү айткым келет. Эми шакирттерди берели. Мына биринчи шакирттерди берели. Канат, бул жигиттин аты Канат Ламшкасы жана. Рахмат. Siz birine tanıtmayla partınız hazır. Küt kaldı tanıt olmalı demiş. Emin tuğalar Kanat Ukam bugün hemen oğlum menen madem gelmala deydi onu yapmasını oldum. Gelmala men sana ayıp koyun bu ola öp biz menen jürdü. Yaman oktaydı amaçı. Asırga çeyin tuğalan olsa ölü kaldı deyip çocuğu var mı? Açılaydı. Ben kalkan da ayıpmayın senem. Deydi onu yoklatılan artistin ayalı kanday olmuş gerek degen суроо болгон болсо сен кыйналып кыдырба кийинен сурайды. Мына кайненең эле сурасаң өмүр бою артисттин аялы болуп кеткен. Мына баласы дагы артист, биз дагы артист, кыскасы артисттин аялы болуш яман кыйын. Айрыкча кулдулардычы. Өрдү бүгүндөн баштап келин болго алиги менен таап коюш керек деп айтчы. Бу яман кыйын. Артист менен жашагандан көрө өлүп кайгыштым. Тугандар эми айтылган кабыл тилектердин баары кабыл болсун деп кабыл тилектерге ишене бербей өзүңөр аракет кылдыңар. Рахмат Канат Шагаев. Сиздерге тилектерди айтып, бирок туугандар биз бүгүн мына аш балбанды да алып келген
Girip gelgenler şut geldi, hala şut var. Büyü olanlar kızlar dolu ola. Buyursa, bol deyip koylar giyin kişipeyi olur mu? Ömür boyu kişipeyi olur gitmek. Olsun, düzgün açılmaya gitmesin. Жақсы адамсың, талантты адамсың, өнер қош болсын. Елімізге жұртымызға арнайы өзіңнің айшықтанбай ақ бейнетіңменен, өзіңнің еңбегіңменен тарттарыла тұрған инсан болсын. Той болып болсын, бақытты бол. Sen de koruna çıkıyorsun da. Korunacağım işte geliyor şu gezgine. Korunda standartı 1.65 geceyle var. Olur mu? Bir yok. Yapıyorum ayağa şunun sonunda maylı koyuyorsun. Avulsuna gelsin. Biz bacarıyoruz. Sizlerce kalsın olsun. Ayağa şunun biz bacarıyoruz dostum. Bacanları almayı dostlarıyoruz dostum. Şimdi Yerden karasana ben canımda gelim olacak ama. Kimge? Evet, maalesef işte gelirken mikrofon sunalım. Çoğunluğu stüdyoya gidip alayım. Kek Kurtay geçti. Bu İlyas Kurtay korulun ciddi kanattın kaynağası noktasına. Kanattın kaynağası benim birinci ökül olan muşur özüçe. Siz de ökül atamayımda birinci özellikten bir o damire üylemine cüretti. Annem bulan söz vermeye koysa konuyu atar. Koruluklar varsınlar mı? Ağzıyla varsınlar. Assalamualaikum, kömürde geçenizlerden öz negisi. Bunu aylardan, ecelerden, annelerden var çoğuna kararında kanattan en jakыныrak öz negisi. 10 yıldan beri koşa жүрөбүз, birge okuktayбыз, birge turabыз, көптөгөн нерселерди кошо кылды. Мына ак тилек менен канат мени күйөө болгон деген да. Кудай кааласа, кийинкисинде урматтуу корулук туугандар кичине бойго да маанилер коелу. Бойго да маанилер коюп, бирок булардын бою бас болгону менен ой бийик балдар төбөсү көрүнүп калган Кыргызстанда канат зобалоң соодой, бактың тоодой, аброюң улук, оюң тунук болсун, бактың болсун, айшык келип болсун. Ekör boy büyük olu, kısa olu, ben ekör de benim ayağımdan tekende. Boyu uzun ol, neyini kıyratmaz? Neyini kıyrat? Sen neyini kıyratmış şu yaşayacak? Topla kanat ekon 10 yıldan beri çoğunluk seksiler bunlar ne? Bu uzun ayak girmeyken. Avrupa girmeysince Serizge girmeysin. Bayrağa girmeysince gidiyor girmeysin. Kanat ekon 10 yıldan beri çoğunluk seksiler mi? Orada da bala olmadı çoğun bir yerim. Siz bunu alaydan bulup yapmayısınız. Ben İlyas'ın samimiyen var, alaydan bunu boşuna çık. Bunu kâkata alaylardan ömrümüzü yaşaydım. Bunu kâkata şahit de öğretir misin? Kanat uşun tülaytım da ötkörde. Sizler için bunday Alınbeyt Akkan'ın kurbanı sırrında var. Ben Alınbeyt Akkan'ın kurbanı. Hiç kurbanı olsun. Bu ağabey kalkan urbalı sende olmayı duram. Sen şu bir boza Alişer'in Allah'ın bir bazı. Rahmat olacak dostlar, ben biliyorum rahmatlık. Rahmat ağayımızın жалпы okusular usul жерде тұрады. Olacak dostlar, ошондо бүтүрүп койсом азырлар кетет. Баягы көчөсүн сөз жабайсың. Biz hem de ölen adamları. Demek siz ökül atасыз. Ben bir нәрсе табамын да канат мойнуңуздун ушунча кыргыз турса, şu табарга ишин түшүп. Ошондой койгуңузду айтамын алхамдулилlah дей берем. Бул жерде кечким алып өчүп калат өзү үчүн. Шунча кыргыз тура жок деген да топу коёсуң эле белет. Bu Tatarlar emas da, Yiğitiz de. Hem Tapay, Erkan Süle. Мынаян адам. Azgın kamazda. Табан Кадырбаев устап ушуну айтты. Ушуну мисал кылдырып бизге да тийиштирди. Неден айтайын деп, жолукон сагынып мына ойносоңар дедим. Шарттап ушу жолук сагынган ушу да. Тойна аяш. Olacak dostlar. Талантбек Боламов. Sen Süle çıkar. Ne bekledin kocaman? Rakı dinliyorsun. Samara mikrofonu çıkıp çıkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Программа Гонуктар, Шкерзитер, çok kolosunu yaşadı.
құттықтаймыз, Айшагерімізді құттықтаймыз, сіздерді Айшагерімізді құттықтаймыз. Осы астағаныңыздар. Қанат досымыздың